Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭаҿы акоронавирус ԥҽкы зыхьуа ҩажәи-ԥшьҩык шьҭоуп. Урҭ рахьтә ачымазара иуадаҩу формала изхызго ҩаҩык ыҟоуп. Жәи-ԥшьҩык иахьа уаҵәы иҭыҵран згәы бзианы аҩны аицараны иҟоу убарҭгьы ҳамоуп. Иара убас гинекологиа аҟәшаҿы ишьҭоуп ҩыџьа ачымазцәа згәырбзиара шәарҭа иҭагылам. Гагратәи араионтә хәышәтәырҭаҿ акәзар ҳазҭагылоу аамҭазы ҩаҩык ачымазаҩцәа амедицинатә цхыраара роуеит. Урҭ рахь ҩыџьа рҭагылазаашьа хәыҷык иуашәшәыроуп. Егьыс иуҳәозар араион аҿы шәҩык инареиҳаны ачымазаҩцәа ҳамоуп, ҩажәаҩык урҭ рахь ахәҷқәа роуп. Урҭ зегьы аҩны иҟоуп, ҳақьымцәа ахылаԥшра ҟарҵоит. Егьыс иуҳәозар хәыҷык ҳҭагылазаашьа бзиоуп. Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы акоронавирус ԥшк аҟынтәи аҽыхәышәтәра иахысуеит ҩажәиааҩык. 4 человека находятся в отделении реанимации, состояние которых крайне тяжелое. Нужно отметить, конечно, динамику, тенденцию к снижению пациентов с коронавирусной инфекцией. Мы не можем сказать, какой штамм, конечно, у нас превалирует, это дельта-штамм или омикрон, но мы предполагаем все же это омикрон. Тҟәарчалтәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ҳазҭагылоу аамҭазы хәҩык ачымазаҩцәа ыҟоуп, ҳараҟа иуадаҩны изхызго ҳәа аӡәгьы дыҟам. Аҭагылазаашьа иахьатәи аамҭазын араион аҿы иҟоуп ицәгьамкәа. Февраль мзазыҳәан ԥшьышәи ҩынҩажәи зеиӷьҩык ачмазҩын, урҭ рахьынтәи ҩынҩажәи хԥаҩык ахәыҷқәа ракәын. Март мзазы хынҩажәи хәбаҩык чмазҩын. Уажәтәи аамҭазы хәҩык роуп иаҳзышьҭоу. Урҭ иаҳа иԥсаҽны ирхыргоит, иаҳа имарио омикрон ҳәа изышьҭоу еиԥш иҟоуп, агрип ҳасабла ицоит. Шорақәак рымоуп, аха иаҳа имарианы ирхыргоит. Егьырҭ иаҳа иӷәӷәаны иԥсыҽны иҟоу урҭ Гәдоуҭаҟа идәықәҵан. Аоперативтә штаб адыррақәа рыла Очамчыратәи араионтә хәышәтәырҭаҿы акоронавирус ԥшкы зыхьуа хәҩык шьҭоуп. Аԥсны ковид зеиӷь аларҵәара амоуижьҭеи аамҭак азиара зыхьуа рхыԥхьаӡара иаубаратәы иацлоит, аамҭак аз иагхоит. Иҳаҩсыз аҳәсажәларбжьаратәи рымшныҳәа ашьҭахь аепидемиологиатә ҭагылазаашьа ҳаҽаԥсахыр алшоит. Убри аҟнытә ачымазара шхьамҵыц еилкааны асанитартә нормақәа шәрықәныҟәала ҳәа дырҩегьых абжьгарақәа ҟарҵоит аҳақьымцәа. Амра Зарандиаԥҳа, Аԥсуа телехәаԥшра.